Serchhip petrol pump chun PB.LALZUITHANGA filling station NEITUTE le join VC Serchhip te an INKAWM. MJA Serchhip District 1 SAILULAKSIAL sial VULHTUTE nen an HARSATNA an soiho. MJA Serchhip District 1 Lungdar Bloka AH&VETY Department Building Sakmek an ENFIAH. Government Serchhip College ND and PS Act CHUNGCHANG awareness campaign ni ani. Serchhip cable network here to te chibaivek ule CHANCHINTHAR ngai thaang achiar tolal du la yi Vain Khan Serchhip petrol pump chun PB.LALZUITHANGA filling station NEITUTE le join VC Serchhip te chuan INKAWM na nein petrol pump NEITUTE HARSATNA an soiho. Hun engamuchen atang Khan Serchhip in petrol le diesel HARSATNA kan toka mipui mang an na siya in Serchhip town join VC te chu pump and call to te che nei na lengin an HARSATNA te soipuyan ni join VC te hian chairman Pubi Vanel Ngurahovin an kala pam nei tu lamatangin pu e zonun sanga le nulalal machwani le thoktu dang ten an lodong songani Vain INKAWM khom na hian drill ru in po takin INKAWM ho na hinei ni in join VCP pungur chuan Serchhip in oil lama hunrei takatranga kan harsat thule pam lamin HARSATNA anei chuan pui a in huam thu po soin pam en kol tu te chuan Christmas ma deva an motor accident awangin oil le motor ruang hlom tlak lo khopa a omawang le truck pakhatin midang motor atai awanga oil buak zo avek thu tele khol alo hlui deuh to wangim choi belak kalchang atam thu te soin oil pek chwa hini tin test nei zi ani thu an soibok ani petrol pump NEITUTE soidanin khol hi kumriat airei man lo tur ani lain kumsom chuang man ani to athlang na tur khol a omlo wangin an buai thu te baka somlama HARSATNA to wangin an buainin an soibok an soizel na oila hian central nen in thlunzom vek an ni wangin ENFIAH na oil omzat le tuyom zat te alan vek awangin poldal thei ani lo thu asoya MS le XP ain thau lo baka XP aim MS an du zo kawangin MS de hlir an lakchin thon soibok join VC lam te zo na changin sumlaman HARSATNA chu bank lam nen in berona ti thei an be sei thon soya pam khol thar thak ani nuwa apangai anga kal ani le thei anin be seya chutiang tur chuan ma an lak zel thon soibok ani Nimin Khan MJA Serchhip District 1 SAILULAKSIAL sial VULHTUTE nen an HARSATNA AHMUN enin an soiho. MJA Serchhip District Member te chuan Nimin Khan Serchhip DVO Dr. RELATIOAN Serchhip District sial VULHTUTE SAILULAKSIAL sial VULHTUTE koma sial an VULHTUTE din mun le tum nai ching nia wang HARSATNA to ten en puya SAILULAKSIAL VULHTUTE pol SAILULAKSIAL VULH Association tenen INKAWM na an neya Serchhip DVO Dr. RELATIOAN chuan Serchhip District sial VULH na khopanga a thu soin sial chu MIZORAM VULH zinga kan ngai hlut le kan ro hlu ani thu soya tun khenga khosang sang ten an la VULH chu lomamati thu soi tun haya SAILULAKSIAL VULHTUTE ten ching nia wang HARSATNA an tok tian lo sia thu le report te po sarkar thu NEITUTE hnen an pek ve zel thu soin sarkar lai pui thlengin he HARSATNA hi an sia to thu soya kan rama sial VULH ani reng theina turin thei top lo chwa zel tura cha in ching nia wang sial dam lo enkol na tur dam doi chi sang sang le natlang an nei nan man turin tran puina poisa fai hlan ngal bok SAILULAKSIAL VULH Association chairman Puleram thanga chuan an khwa hian ezon na tan sial VULH an than ti hlotlin na tan juni som pariat sang hi som pasaria sial an VULH tran ti soin an khwa sial VULH an tamlai berin somli pariat anom thule tuna hian mi somli parukin an VULH mek thu soya kumsang ni som ni kumtir lam thlengin HARSATNA tok lova an omlaim hemi kum top lam atangim ching nia wanga HARSATNA to tho soya department tenantial VULH na konga na satakan tran pui thule an mamo sang sang te pon ngai to sak thu soin tuna hian sial hi sa thum chuang neya anin ngai thule mimalanga berin som thum an nei tling lo deuh tia soibok SAILULAKSIAL VULH Association chairman chuan kumsang ni somni khanching nia wang hian sial pariat an chan nian sia thule kumsang ni somni pakhata som paruk le somni pahnia
somthum chuang an chan nian hriat thuasoya kumin hian sial som pahnih ruang an hmu to thule chin hriat lo som hnih vel alom thuasoya chingnia wanga sial an chan te hi forest department a thlenin zang na dom na po an pek thu asoya amai ro chumi pakhatin sial pathuma chia zang na dom na hi an hmu thei thu le pakhata cheng sing thum zel an hmu thei thu soim sa wanga sial chan ang anga zang na dom na hi hmu ve thei an du thu asoi bokani he huna hian MJ Serchhip district president pusilal minglua point Serchhip district asial vulna mun thatak MJ member tenan tlo thei chu lomati thu soim sial vultu ten harsatna anto na sutkiana ni theina tura tangkaina annei ni chuam sarkar le mipui inkara thok media anni angin anin huam reng thu soi bokani MJ Serchhip district member te hian leng khwa sial vultu pol mithun cooperative society limited try to te po komin an secretary wef ro lupui chuan tundin muna an khwa a sial vultu mi somni pali omin sial za somthum panga velan nei mek ti an soya nikum le kum masalama chingnia in an sial somruk chuang se in sarkar ho tu te hna harsatna te an thena changin sial somni vela azang na dom nan mu thuan soya kumin hian chingnia in an sial som pathum se in som pakhat chu thi in pahni ero an enkol dam thu asoi boka sarkar department lamnen tho ho na thatak an nei thu an soya Serchhip DVO Dr. RL hiam sial venna tanan momo turte bungrua ba ka natlang le thil chulan man turin poisa fai alhan ngal bok ani nimin vekhan MJA Serchhip district te chuan Serchhip district lungdar bloka AH&VETY department building sak mek te an ENFIAH ngal bok Serchhip district chung is lungdar le kholai lunga veti dispensary le VFA quarter sakmek te chunimin khan MJA Serchhip district member te chuan Serchhip DVO Dr. RL hovin antlo boka AH&VETY department hian islungdar le kholai lungkhoa a article 275 atangin veti dispensary le VFA quarters te samekin islungdar veti dispensary building hi chengoi somnga asak ani thu thoktu te chuan soim tuna hian a building sakna chu anzo fel thokhat to thule building chunga ero chwarle na thona ta na mamo siam turtlem alom thu an soya kholai lunga hian chengnoi somnga pariat sengin veti dispensary building sak mek ni im chengnoi somhi pasari singa sengin VFA quarters tur sak mek ani boka heng building te hi aban le bim thlengin sak ani to bok heng mun an tlo na hiam thoktu te chuan harsan an nei te lo thlenin kholai lung khotlang shwai tu te chuan an khwa a AH&VETY department atangin thoktu VFA pakhat chau a om chu mi puite tan harsatna om chin thon lo soya Serchhip DVO chuan tundin huna Serchhip district a VETY department in center sang an nei te chuan luakim ti soin tun hnaya masona tamtak an nei thule kholai lung khotlang in harsatna an lo thlen po hi focus lama tanga malak dan ngai to ani tur thua soini Serchhip DVO le MJA member te hi North Van Life High Block Veterinary Officer Dr. MS Dong Liana le thopui tenan lodong songa Dr. MS Dong Liana chuan hetianga DVO le MJA member tenan department malakna te antlo chulom omanti thu soin thoho na chatak an nei abe se thu soya mi puiten an mamo huna piang an dor thei turin pisakai ne piangin dispensary hi hon ani thule voklak lu khapna thupek om chin vel TFT nen an bo zui dan te tar lang bok ani Nimin Khan Mizoram State Legal Services Authority BUATSAIH Government Serchhip College NDNPS Act CHUNGCHANG awareness campaign ni ani Nimin Khan Mizoram State Legal Services Authority chuan Government Serchhip College awareness campaign on prevention and rehabilitation of drug abuse and BUATSAIH Pu Benjamin Silalrin Moy leader Drug Awareness Club Government Serchhip College chuan he program hi kai shwaya Pusilal din tluang a principal Government Serchhip College chuan ri thei thil chungchang soi ho na hun thatak nei ania wanga lom thu soina le zirlai te ri thei thil laka filim tura foina thu soi bok ani he huna hian pi Zosang Zelitlaw MJS Secretary Serchhip District Legal Services Authority nena changim scenario of drug abuse with reference to Mizoram context ti thupui mangim kalkhom te zirtir na hun amanga nula melody zorem sangi OST Center Serchhip chuan protection and rehabilitation of drug abuse chungchang soibok Dr. Zarzo Sang Assistant Professor Government Serchhip College in charge
Drug Awareness Club nena chingin chalai tam tak ramason na tura changkai tak tak turten rui thei thila wanga annun achia to thule ramtan chak tak ke kan pen theinan sim angai thu te rui thei thil boy la tang velo chalai te chuan ti chin ve haulo tur ani thu te soibok hemini vekian Serchhip District Jail potlo ngalim tundin muna jail tang somnga pasarian omeka jail tang te din munle harsatna anni te soi honi bok Serchhip District Information and Public Relations Officer THAR pilalnun moi chuan nimen khan na THAR aron zom Serchhip District Information and Public Relations Officer THAR pilalnun moi MIS chuan nimen khan Serchhip DIPRO na azoma DIPRO chuakta puke site luang chuan Press Information Officer to Chief Minister na athok don ani TLABUNG Village Council le TLABUNG Welfare Committee aizol chuan TLABUNG pan na kong siam mek chungchanga lungoilo nalantirin NHIDCL office kotan PUNGKAWM TLABUNG Village Council le TLABUNG Welfare Committee aizol te chuan thuchwa siamin TLABUNG kong National Highway 302 lai na kalmuang lutuk chungchanga lungoilo na anlantir chanan soya National Highway 302 sial chatle lai zo na hi lom ni package A le package B ya chenani a package A hi Juni som thum sang hi som ni pakhat khan tho chan ni in package B hi July ni som sang hi som ni pakhat khan tho chanani a kum ni aral to nu a po na tho tur za zela som pasari vel bak zo alani lote Mizoram hun sang sang NHIDCL en kolna nuayan na tho som ni pakhat omeka National Highway 302 ti lo chu na tho tur za zela som sari tang som kwa vel zo ani de ovek to thu te National Highway 302 sial zau le lai that na hi amuang mai ni lovim lai to chin po khol manga normam na nu ma emo lungpha tur engma mu tur aom lo wangim ruwa sur lek chuan adia kinanal ema ni tin lir thei ve wak an tan ba ka cheswal pha tam tak omin nuna chan pha hial po an ani anti a tuna kong din mun hi sial lai mek ani wanga chia ani ti kan sia a du thu sama mam le zo nuam ani theilo ti kan sia ma se ngai sak le ngai poimo ni se tunang hian zo asiom lo wang ti im kum ni chuang ral to nu a po a tundin mun min thlen pui tu SRK Construction and Infrastructure Private Limited thi he na thok zui zel tla ka kan ngai lova arang theng bera contractor rin tlak len hat thok thathei ngei tur ne na pek thwai ni theinan NHIDCL hian malanghal ro seti in NHIDCL office kota lungoilo nan lantirani Voin Khan Second Mizoram Finance Commission 10 Governor Hari Babu Kambampati Nena State Finance Commission report and THEHLUT Voin Choma Khan Ras Bhavana Puef Vanal Ruata Chairman Le Pulalmal Soma Member Secretary Second Mizoram Finance Commission Techuan Governor Dr. Hari Babu Kambampati Nena State Finance Commission report and BUATSAIH chun THEHLUTA State Finance Commission report thi Governor in Finance Department Nena Zirchian Turin athon le ro nani State Finance Commission hian State Sarkar in chia chang shangala ka changatwal chung Sarkar heng village councils municipalities le autonomous district councils 10 anchan tur zat bitukte State Sarkar sumbo ma changatwal chung Sarkar ti chanpuina grants in 8 pek dan tur le twal chung Sarkar te sumdin hun siam thana tur chungchang te mumal taka zirchian nan nei nu a report hian BUATSAIH he report hian kumsang hi somni pakhat somni pahni atanga kumsang hi somni panga somni paruk financial year chung ahwam don ani Commission hian kumkhat le thasom chung zirchian mumal tak anei nu a report hi Governor Nena a THEHLUTA he report hi State Sarkar in alo zirchian apom nuwa abo zuidan action taken report hi India dan puina phut angin Legislative Assembly a lapharle turani report hi bungsom pakhat chen ni in phek zanga somli pakwa cha ani 15th Union Finance Commission atrangatwal chung Sarkar village councils le municipalities te chan puina sum local body grants local chain te hi Legislative Assembly a March ni somthum pakhat sang hi somni pali ma a State Finance Commission report bo zui na te phar ani lo chuan don zui the ani don to lo ani State Finance Commission report hi pomani nuwa chuan twal chung Sarkar 10 state Sarkar atanga kumtina ansum don dan tur sia im twal chung in jail bol na mumal zokin an kalpui theidon ani All party leaders meeting a MP CLALROSANG'N Manipur BUAINA le UCC CHUNGCHANG asoi chuak
Nimin July ni som pakua nilai ni NEITUTE Parliament Monsoon Session in BUATSAIH All Party Leaders Meeting Parliament Library Building Committee Room nimina neya Mizoram MP Patni C.LAROSANGA'N le puke vanel veneten tela session chunga soi ho tur bill chop chwa tur samtum pakhat thlir lok na nei ani MNF Party I otho soi tu C.LAROSANGA chuan kan chenom state ta om Manipur BUAINA CHUNGCHANG chu Parliament Session line soi ho na hun siam nge chu le ti thu te mi pui tam takte nun na le bung ruate alwan ral to wangin arang thiang bera BUAINA ti to patrol thu te chen om kam ni wangin ral tlan tam tak Mizoram an ron lu thu te Sarkar Kaushan NGO ang tele mimalin kan thei to pin kan pui thin thu tele Sarkar lai puin chom dol na Mizoram Sarkar kuta apek nge trul thu te soi chuaka tun naya Prime Minister ZAWM takin Uniform Civil Code CHUNGCHANG asoi chwa thara wangin Parliament Sessiona bill anga alut lawani poim soi ho na hun siam nge ni se kam du lo chan te cheng tak soi fia na hun siam lo tha ti thu te soi chuak bok tun trum Parliament Sessiona hian bill chi sang somthum pakhat soi ho tura chop chwani a chung zinga chuan Christian tele tribal nam ten kan ngai mo Uniform Civil Code bill ero chop chwa zinga atel ri lo thungani MNF chuan Mizoram MP te pahnih hian Parliament a Mizoram kan sa khwale nam tan thei to pan chwa thin na chulom omati in a chuang thin tak zetani he meeting Union Defence Minister Purasnat Singana kai shwayani Mizoram mamo chu mithom na le chak ain mirin tlak khwaisen le dik pulal so tange hiani ti in MPCC chuan thu chuan siam Mizoram Pradesh Congress Committee chuan thu chwa siamin nimin laini a ZPM leader pulal du oman Aizol Press Club ZPM candidate to Congress in chengnuai za in an thlem nia soi hi Gauhatia zin chungchang adot soi Mizoram mi puiteril rulak pen le phatmar tumatal buain dot dang asoi le na mai ani anti a pulal du ama hi thil chiang fak shelo ani thina wangim Assembly House nge ya po adot soi wanga ngai dam dil ngai hial ani thule chengnuai za chungchang asiat po hi Assembly Speaker pulal rin liana USA zinin MNF Sarkara chengnuai za chungchang zia bo asoi asiat po le to emni ti hi kan zo na ni ati a Zalen chanchin buin July ni som paria thole ni a BJP Minority Morcha National Secretary Delson Notlia akomna Delson Notlia chuan airport a laldu omachu ahmungei ti le ZPM leader hi mai chana tumkhat anin biak to bak in biak na anla nei lo thu asoilaim ZPM leader pulaldu omai ro chuan ZPM chungin khoma Delson hi voikhat ma alamu lo thu soya WhatsApp ro anin biak thu asoi thung anti a Mizoram mi puite mai ni lo ama party puite ma a ngei po dot asoi du zel hiam chung ko pa berata na mirin tlak ani lo zia pulal du ama hiam INFIAH chiang leni anti MPCC chuan MNF Sarkarin NDA le neda a antho pui BJP hian Sarkar le tura anrin lo wangin ansum le pai thachak na manga Congress Party do theitur twaltro party dang anzong ti hi Mizoram mi puirin danani a he hun rem chang hi lo lak tumin ZPM chunga mi then khaten Christian tenek chep tu BJP aru kam dor chungchanga ZPM chung kwa na sataka inpu mo na aum hialani ti im Mizoram mamo chu mithom na ZPM leader pulal du oman nilavin mirin tlak khwaisen le midik pulal so tange ani ti zawram mi puiten min shiat puya min tho pui turin Congress Party chuan kan so ma cheu antibok khatizong kha chanchin thar kan puan thei te chu ni